nyuma yo gutumika reka twinjire mu ikipe ya APR Football Club nayo iritegura gutangira imyiteguro ya CAF Kagame Cup ariko ku isoko nyine ikomeje urugendo mu kanya rugaju bavugaga ko tayari bamaze kugera i Kigali twinjire muri iyo dossier ya APR navuganye n'abantu muri APR muri iki gitondo koro rwose twakoze kuri WhatsApp yamaze iminota igera kuri 20 APR bambwiye yuko abakinnyi batatu bamaze kugera mu Rwanda ariko tugiye kuga detail zabo byihariye ngo umuzamu Hernan Suliane abantu baramuzi ko yavuye muri Mozambique Black Bulls. Uyu muzamu naje kumenya makuru yuko sindi buvuga amazina yiko murahita mu bimenye. Hari umwe mu bantu baba general muri APR bakoze muri Mozambique. Mujyanye nyine no gushakira iki gihugu cya Mozambique umutekano. Yawe ingabo zacu nyine zagiye gutanga amahoro muri Mozambique. Aboderigad. Yego. Niwe wabonye umuzamu. Hanyuma uyu muzamu ikipe akinamo iyoborwa n'umuntu wigeze ko umukapiteni mu ngabo za Mozambique. So uwo mugenerale wacu yaganiriye rero n'abantu bo muri Mozambique aravuga ati umuzamu ni mwiza. Ikipe yacu nikenera umuzamu dushaka kuzaba contacta tukamuzana. Of course cyabaye nuko Pavel Nzira bitagenze neza. APR bihisemo gukoresha Dolphe ariko ibizi neza yuko hari umuzamu iri gutekereza kuzana. So uyu mwaka rero APR bayihaye budget y'ibihumbi 350 by'amadolari mu mafaranga yo kugura abanyamahanga. Ibyo 350 APR rero yabimenye hakiri kare yuko ari amafaranga izakoresha ihitamo ko yajya ku isoko hakiri kare kugira ngo ibashe kuzana abo bakinnyi hafi miliyoni 500. So gato ko 350 by'amadolari yo kugura abanyamahanga gusa. Abanyamahanga gusa. Sawa. So APR uyu muzamu ari mu Rwanda agiye gusinya. Hanyuma hari Mamadou Traoré wa musore ukina muri Stade Marie. Nabonye abantu babyitiranya iyo bavuze attacking midfielder abakina 10. Yatsinze ibitego bibiri muri iyi sezo yakinye mu kipe mu cyiciro cya kabiri muri Turiki yakinye no muri GS kabiri yego akaba rero yaraje muri Stade Marie yiwabo ni nimero 10 sore mugufi wakinye amatsinda wari na kapiteni baranarirenze bari Stade Marie nayo kipe yabonye tike ya kimwe cya kane mbere y'izindi zose kuko yayoboye itsinda ryarimo Simba Petro Atletico de Rwanda na Esperance Sportive de Tunis. Rega navanyemo na Mamelodi kuri difference y'igitego kimwe yatsinzwe 3-0 itsinda 2-0 kandi ari mifirimbi cyane kuko bayangiye ibitego nka bibiri. Mamadou Traoré rero bamwita Kapi bivuga kapiteni ni mene ya kapiteni ari mu Rwanda agomba gusinya muri APR. Undi pakinira Stade Marie uyishinga hagati we na Memerda ubwase ni nkasimbuye na Meneba ikipe akinira Stade Marie ifite ibikombe 23 bya champion 23 by'igihugu na super coupe 10 no muri basket ni nakimeze Stade Marie ni institution ikomeye ya sport muri Mali. Yomekano katari ikipe yoroshye. Undi hari ni Aman Michel wa musore w'umuwinga wavuye muri Cote d'Ivoire musore muri w'imbaraga nyinshi cyane nawe ari mu Rwanda arasinya hanyuma barasubira iwabo mu bihugu byabo bakore vacances bazagaruke mu ntangiro zo kwa karindwi baza mu ikipe ya APR kwitegura pre-season banitegura CAF. Utaraza no defenseur Maduzo rero uyu ukina muri Mazembe bavuga yuko ngo habaye gapapo nagiye mbibona nabajana no APR bambwira ko yasinye pre-contract. Yasinye pre-contract byaneye kwibaza ese pre-contract igomba kuba imeze ite kugira ngo umukinnyi yemererwe kuba ari uwawe. Nifashije Jules Karangwa ambwiye ko agomba kuba hari ibintu 4 byubahirizwa niba APR bifite muri pre-contract y'uyu mukinnyi araba ari umukinnyi wayo. Niba itabifite umukinnyi yasesa amasezerano. Yambwiye ko hagomba kuba hari specify ko umukinnyi yagiranye amasezerano na APR byanditse. Ubwo ni impande ziyagiranye. Icya kabiri ni ukujyana igihe azatangirira. Vuga ngo wenda tuzatangira ku ya mbere yo kwa karindwi yo kunyana gatandatu. Ukazasoza amasezerano kuri 3 zo ku kwezi. Nugushyiraho igihe amasezerano azarangirira. Ubwo wenda ukavuga ati wenda azasinya imyaka wenda azasoza kwa mbere yo kwa karindwi 2028. Ingingo ya kane ikomeye nugushyiramo obligation ibireba buri Rwanda. APR kuri izi tariki izaba yishyuye aya mafaranga kandi izajya imuhemba ibi kandi wenda izakora ibi. Icyo gihe iyo
izo tariki zitaragera ngo ubu utarabyubahiriza nta burenganzira afite busesa amasezerano. Yamuhaye urugero kuri Ojera wabikoze polisi arya amafaranga ya polisi aragenda ajya mu Misiri arakina polisi irarangara amara y'umwaka hanyuma igihe ifa yarenze ikirego muri FIFA aravuga ati mwarakerewe dore yarakinnye umwaka icyo yakora ni ukubaramburusa abasubiza amafaranga atari kubikoze mbere atarakinira iyo kipe imushaka niba ari Simba bahita bamushyira muri litige ntabwo yayikinira. Ubwo rero byumvikana ko bambwiye bati ibyo bya gapapa babivuga mu byitondere bisaba kureba pre-contract niba atari verbal agreement mutabyitiranye. mushobora kumva ko iyo gapapa ntari no kwiyemera muzi inshuro dawe yavuzwe Tanzania tubigendemo neza. Njye rero nabaje muri APR ndavuga nese koko mufite pre-contract cyangwa ni verbal agreement mwemeranyije mu magambo cyangwa yarabasinyiye barambwira ngo twemeranyije mu kwa gatatu inyandiko zirahari ntazo bampaye asigaje imikino 2 niba bakubitaga papa atazagera uvuga ngo navuze ko nta ihari ngenda kubwira source zizewe nakoye kuri niveau ya nyuma asigaje imikino 2 kuko muri Kongo ariko APR aguze asigaje imikino 2 kuko muri Kongo bageze kuri june na 12 muri Kongo rabizi ko bakina championnat isanzwe bundi bagahita bajya muri playoff y'amakipe arindwi y'abanyarwanda bari gukina baje bakina popanganya ubusa ku busa asigaje match ebyiri Mazembe gatwara igikombe. APR yafashe mukinnyi Clement imuha amafaranga menshi ubushize imuha miliyoni 50 imuhemba miliyoni 4 ku kwezi kontra shuje iyi bamupropozaga yari igeze kuri hafi miliyoni 150 ubwo ni 100 hafi by'amadolari n'umushahara hafi ya miliyoni 7 hafi kumukubira kabiro yahembwaga. Ibi byatumye abandi bakinnyi b'abanyarwanda babimenye bakanabona uburyo abanyamahanga barukitswa menshi bakanahembwa menshi kandi abo banyarwanda aribo bakina bagafasha ikipe gutwara ibikombe aribo Ruboneka aribo Claude aribo Yunusu aribo Kagege nabo bashaka kongera nubwo agifite undi mwaka. Uza amakuru mfite muri APR banyibwiriye ko aba bakinnyi burumwe ntawe uri gusaba munsi ya miliyoni 100 z'amanyarwanda. Inka rero Yunusu miliyoni 100 burumwe bose uko ari nta n'uri gusaba munsi ya miliyoni niyo minimum nta uri gusaba munsi ya miliyoni Rwanda n'abari gusaba igitari nta uri gusaba munsi ya miliyoni 5 z'amanyarwanda. umunsi w'ejo mutwe rero APR byayigoye ibiganiro birakomeje reka turebe ko bazemeranya n'ejo n'umunsi tuzabigaruka. umunsi mwiza gahunda za Radio Rwanda zikomeze zibanogere ciao ciao.